ljudi, da ste bili nam kažete ljudi kako ljudi, na primjer ljudi popravite ovo, znači na primjer kako radite ovdje i ovo, kako to doradite, sad to da vratim često, još mi malo gledati, da što nešto konekcija slaba, evo i sad. Znači, 100% svi znate kako to stavim. 100% svi znate ljudi da se može ovako i na ovako, i na kliku. Ovako. Ljudi, evo nas. Ljudi, znači, možete ljudi da držite shift, sve ovako da pokupite. Sve da se stavili poslije. Prvo da popite ovdje mač. I tako, bum, bum, bum. I onda držite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, jako. Sad ja to upučem i ne vidim ka imam. Ja to mi znači da malo iskopam, malo. Mogu da svoje makro skine. Zaboravio sam da je peaceful. Samo se mene makro skinu. Sad ću malo da pobilo travetine. Sad, ljudi, ja ću malo da stavim bol. Ok, promišljao sam da imam da ovdje imam ovdje bol. Sad, kako to što ljudi, možeš to možeš ti odavde, tako. Ja bih vam preporučio ovako. Vidite. Kao to radite. Vi dođete ovim mačom ovdje i ste samo broj da je taj mač jedinica. On će ovdje biti. Like jedinice. I ovako. Taj služ se popravio. I sad. I kako reflošati čanku? Da ja vidite. Ja to reflošujem sa čankom. Meni ljudi 3 fore. Tako sam budu. I sad. Sad ću ja da reflošujem svoju čanku da mi ne baka. Kako to radite? Znači ovo je 3 plus A, držite F3 i A, zatim toliko ključimo, držite F3 i A, vidite reflošite čankove. Baš onako da vam zabavlja, držite F3 i S, i on će ljudi da ću vama i A. Vidite ljudi, sam i uopšte nalaz, mislim malo. Sad, vidite sad ovo. Držite ljudi CTRL i D, ne. Ne znam zašto, ne CTRL i CTRL B i ovako. Ljudi, na primjer, kad ja ispalim sa stremu, vidi se, sad ću pokazati ovako, kad ne daj mi fishing rod, evo vidite, bum, tu ispalim, bum, udari, krava, krava počne da beži. Jeste vidjeli? Opet ne znam zašto mi će mi glava, ne znam. Da, pokazujem. Imam neki način da obučiti ljudi čebu, da ispučujem ovako. I sad će 1, 2, 3, 4. Sad ljudi, evo vidite, i ja nisam F1. Vidite, tako. Ja ovo vidite, sad sam ja obukao arma. Kako sad ljudi, evo prosto, samo ljudi držite, imate ljudi ovaj 10 udara pa drugi klik, znači leva desna klik i skidate jako, 1, 2, 3, 4, jako, to je to. I sad, čekaj, baba, ljudi da ne znam, ljudi se zajeba kad sam ljudi ono rekao bam, levo i desno, ovako,
I sad, na primjer ljudi, vi hoćete da popravite odelo ili isto inače, znači to će nešto da kao bum, ko mora da muda, nema mjese, bam 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 bam. Ja tu sad mora da mi se otpočinje, ja dam ko treba skenarima, vidimo. Ok, nije skenuo, ok, nema se, ništa. Istine da naći sam, čisto. Istine da ću sad, ljudi, ljudi ovaj crštak. Ljudi, vidite sad. Ako ljudi to ja radim, to crštak. I samo držite 2 puta desno klik. To je to, a levi ovako. Kad bi bilo sa desno, to bi ovako. Vidi, sad ćemo kasniti kako nanuditi blok. To je da, ne mogu. Vidi ono, ne. Razbio sam blok i mrzim me da traje. I sad, neće kopiti. Mislite samo ovaj kako zove, i krugić što menjam ovdje, vidite. Pa tu, vidite, stisnite samo. Bum, bum. Last blok. Ali, sad ću ja bilo šta. Evo, sad ću ja to da začutam. Evo, drift. Ja, što začutam. Sve ljudi dobijate. Ću se vidjeti tamo. Ja. Ok. Ja. Ja. A daj. I sad, evo. Sve. Imate više bloka, znači samo imate jedan. Imate cijel štek, samo držite ovdje. Da ne znam šta da vam kažem. I lajkujte naš stranicu na Facebooku, napravio sam je. Like, subscribe i budite gotovo ljudi, ja mislim da će već da mi samo pukne. I ljudi, to je bilo to ljudi. Odlično se sad lajkujte Facebook stranicu, subscribe, like, share i vidimo se. Pozdrav! Bum!